ndani ntabwo zibiri zitera ku kigega kiri hejuru mu kirere sinamenye igihe nagezejwe n'ibisirimba abantu benshi niyo bahagaze neza bitegereza kumva iki kintu oya supfa kuzina tuzine dufite intego tuzine dufite intego kugira ngo imana iheshe icyubahiro imana iheshe icyubahiro kandi naho uri umusozi umenye ko kwagiye gutaha tabizi mwumvise isezerano rya kera aho rihekeye
Nga igice cya mbere umurongo wa 12. Luka igice cya mbere umurongo wa 12. Aha. Aravuga ngo azagendera imbere yayo. Azagendera imbere yayo Mu mwuka. Mu mwuka. N'ububasha bwa Eliya. N'ububasha bya Eliya. Asanganye imitima y'abase. Asanganye imitima y'abase. N'iy'abana. N'abatumvira Imana. N'abatumvira Imana. Azabayobora mu bwenge. Azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi. Ngo ategure ubwoko. Ategure ubwoko bwatunganirijwe isi. Isi. Mwami Imana. Mwami Imana. Maso yaje amaze. Mwami Imana. No narangije cyane. Eso ni kile abantu baseka. Rero muracafite akazi. Muracafite akazi gakomeye. Niba abaturabwira ni dore akazi dufite n'akangaba. Iki gikorwa se nakibona mu makanisa yo mu Rwanda no muri Kenya. Aho nakibona nini. Kandi muri kanisa muri iki giterane kibonye inshurizi. Muracafite akazi. Baba bafite abantu muracafite akazi. Babiseka bene iki gikorwa n'akazi. Mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimira ijambo ryawe ari umuti uzukiza kandi ugahindura. Iri jambo nibyo tumaze kumva. Niduhindure twese tube bazima tube ibikoresho cyawe binyujijwe mu ruganda. Mu izina rya Yesu Kristo w'abantu. Amen. Mwumvise isezerano risha uwo ritangizanije ni Eliya. Ahabanza havuze ngo nzabohereza umuhanuzi Eliya. Ngo umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi utaragera. Ngo uwo niwe uzasanga imitima y'abana. Hariya bavuze ngo yabase n'aba ariko ni kimwe. Ariko bose ni Eliya. Noneho ayibaje ndabaza. Uyu Eliya ni urangije isezerano rya kera. Ni mutangije isezerano risha. Ese uwo Eliya we ni muntu ki? Sindaba kugiso ndi kubabwira kugira ngo tugende. Noneho ntakibaza. Ariko ndetse nyuma kubona Eliya cyane. Eliya yakunye kubaho siku ukuntu Eliya aza kubaho. Noneho asifiwe. Ese bazi kibazo. Uyu Eliya bavuze ni uwuhe? Ninde Eliya bavuze? Uyu nguyu bavuze muri Malaki. Uzaza. Ngaho bari inyuma bweya twumva. Bari inyuma y'abanziza. Gukomeza inyuma. Uwo bavuze ni Eliya uzaza ni oya nuko ikibazo cyo kunanirwa kuko n'ubundi biragoye. Biragoye ndi kuvuga ko bitwa ariko upfa kuvuga mu kanisa na rusutsi. Nushaka kuvuga ko ikigoye. Nzabohereza umuhanuzi Eliya. Umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi utaragera. Uwo niwe uzasanganya imitima y'abantu base kugira ngo utazazukure n'isuzumo uwo Eliya niwe uzaza. Kandi urukuca ruteze cyo final amahani y'imyaka magana ijwi ry'Imana riravuga. Ijwi ryaherutse umunsi bavuga ko Eliya azaza. Uwo Eliya ni